Karbi pen ke nilisi ke cheng sijilang mass communication along PSD kiun bang nilisi ahok pet a reporting ke lele biasness mate ke plak ke plek ko bang atum ili tum hanang ke ber la so hormu bang ni mate confidently kamate kaning je lam so ali ekdom la kan thilang so incident ke communal la tum la son pu ek pen ke la ajo dam la ja ke ekdom ke ni granite smuggling a join ni la hai ni le lai long pu dum thop bete nang tum granite smuggling pu ko son mes pu lo communal pu ko nasi communal so ke phangodong si tingpik alang no despite warning dambor idet ke angya la so posi munit tung la gajo ke tin bang ahok pet birta ke li damde ahok he reporting ki pi la so kisung pen ilitum hala so ajo ke chok che yo ni ilitum akhai kisung la so hormu mang ni li paklang long Cardom kat news pen nili Abraham Tiso non nili kedo la ke ladak ake hai Dr. Longsing Terona bohalong sinili dolo alang li long kat news pen nang ka humri jisi alang ilong ke wang la se aprangsi birta kalang rado ana phan la pen ke pu sar Dr. Longsing Teron phan tame kat news pen kardom nang pajar jasemet pet kat news pen pini nang ka humri lam theke lapulo je non hejong PhD in mass communication alangli pen chepalong lo si bangso puthak angton pen kachini pon thuja phansi alangli nang patte bok lo tala si sir non bang kala pulo jasemet pet non hejong nang lila PhD in mass communication ahin Karbiang Long Arat chot la pukali bontame Karbiang Long West Karbiang Long pen di mahasa la Kethoma district along pen labang sonong me nang liwan lo la posi labang so journey nang likoman tu pen se kapang cheng ma lap so lam nang lipen ang ton pen thanik de that nili cholo lo ke chengsi nang le tum ka channel pen nili long nang ko humri pot ninga klong ben choro par lo la se hok lo nili phan non bang officially ane official notification paklang alo nili PSD bang unun chit lo nili 2021 aning kan si Assam University Silchar long se nili admission ke la so pen nili tang det pen ke course work do lang chekloen trok la so phet exam tok tunang lang exam tang det pen chekloen trok ang bong pen phong RAC in dodo university che dam nang nang asi lai pen da pining ang bong nili pre submission do lo pen that ke ne pre submission pining le tuning pen lo pining bang waiwa do lo pen that non bang ke nili pan official notification nang pale lo lasi nili laso ahok lo nili Karbi pen ke nili sike cheng sijilang mass communication along PSD kiun bang nili sike cheng sijilang use nili chematha the nili ketar lip ahuta nili long le la so la pen ke nili journalist wahin bang nili herangki ke claim nili 1991 benda nili asap suplem lo ha so nili jirdat puisi English Assamese Karbi ke thomdo trilingual kolom singrong phar pu paklang alangli avelo no so pirthelo alangli long cherab nu nong la so pen afit ni la hut pen centennial hut pen Assam Tribune long tawon payai payudo freelance pa teng pen la pendet ke nili 2003 pen ke ang tong a paper ang pang chenglo 2004 pen bang ke hala ang tong bang registration long asa problem de chada man nili 2004 pen bang active journalism dolo so pen si dam bom bang bom lo man nili social la claim lo Karbi alam kapachana phanili penang claim lo
university hai long ta kerap penang cherap nun lo ama dadak nilipan la Assam government isi institute pen MOU sign lo MOU sign lo la dak di language center di bang government dam pon po ama la so hormu sign that law government pandak ke support council pidamo council pen proposal lo na Assam government la po sanction am phat pa ma council pen lo le de la na karting ta pusing samri lo no puta ninkan tlibak dam elo lead elo hala so ahut nili agreement hut director bang nang pulo o nang dak in charge popot dage PhD nangi ami de pulo nona le koson lo nona por le ni PhD ke klem po he paribo ekon hoy ama se hala criteria long do ko nili dage in charge lo director person lo lage Dibru University anda nang PhD do ek nei compulsory la so joy ne pensi ne ke klem ane mathalo akapre ke ni ge copy lo lo ne ji master reclaim mass communication se reclaim apo journalism lok si ke align si ke claim lo apo ne journalist mass communication lo long si PhD claim po ma PhD la si mass communication lo long si nili claim lo non ka do we her jumi dak nanga charab dun pen nili unchit lo la si la so long nili non che than nan po bangke PhD ki un bangke ke joy ke kali cepat ding nang cepat duk nang mane sung ke sung krung ke kali sita cepat duk nang ta admission ke long manga sung krung non ke akai ke athe nili hala so hot nili interview pidun entrance test long Thompli University eson mai son ben nili ake chak nap ti do sita last Assam University long bangke nili entrance un chilo entrance un det pen nili me waiwa tanang en la hai philo la si la so long la hen lo ke claim ni bang ke la research pulok along ke dam along ke ba interview ke andam ka humri la so bang do la pen ke tok reference or mukiri la hai bot amasi apor chopik cepaduk nang la si nili lan song bong sita la song bong cepaduk lo la so long ajak nili long nga charab nundo ili tum dak di pulong perangki to mata nga charab nundo lo pulo nang Vivian sa Agustin Deron la hai tum ke la nili pan interview ke an la hai long ta nang charab dun lo so nang taxi pe nang tum nili hin nili long nga charab dun do si lo e panda nili kurwang tu chepa jir lo la pe nili kopai nili silchar long mass communication department along kene nili supervisor partha sarkar alangli bang nili phanang cherap pikan la so yoi ne ma si nili pini asap akiyoy mate prap chet lo la hen lo nili thi hek pen nili ke klem alamo ke chana mass communication la bang cepetang dat lo la bang solong pen koson la dak non penang ana pherangke tum do ke matedi la sila haya pherangke tum phan la pen karbiang longa risu ejang tum phan kopi sila so pen nang lilong pen kopi si alle jela pusan hormu kopi ke wang jila ala so bangke nili ke cheklem long la so along nili ke klem ke research ke klong long nili ta isi ining charong athe pie poloma mass communication karbietum ke papidun hoila lapen angtan benutum to karbiang long along ke mass communication along la so feel along la research upon wang be pin la amasi nili la so along si claim nang kok lo la si nili ke matha galan lo nili perangke mate active journalism nili ke claim bom hut nili ko son si kachetong ko son si kisung ma ko son sa ki joy ma nili chini pame la so nili experience pensi nili long si la so topic ta chongwai lo nili topic emergence of print media and political discourse in Assam a case study of Karbi Anglong district nili topic la hen lo la si la so long la hen lo eli tung Karbi atum dak aprang non social media bang we ko nili hala so ke claim ke cheng alom la nili dak Karbi atuma ko pipi ma kisung ke boy
ilitum inglong along la so hormu ang song dam de det titi la so news dam de det titi la so news ke dam de join ni pensi kasik sakdo pen ke hut news aj hak along bangelitum han pakek det titi twisted mate distorted la son do kok titi pulonang 2003 cookie pen karbia ron hota karbile thita cookie sigiti hanso join ni se ke bohong la son si litum hana pacheta atheke pepolma elitum ke dak elitum ko pima ahok pet ka chingtang nang solam ke thengsong le de pulunang abhijit pen la kene la sogiti abhinil pe nilutpal pen abhijit dokmuka long dokmuka mane la kene long hai kang thilang so long a incident angelata smuggling a pod ayata pod karbitum sige chok che karbitum heng no pik po jo la hai do masini la hai ma thaya da masi media kewang aphur kimu ha birta 1935 w huton la solong penang cheng si karbitum koson me si newspaper kewang ma newspaper koson me si kaklang po thilot titima ko ana chi theding ma people si dingun people si rengun edet ma koson ben si newspaper nang eklang ma dak political kachera pulonang 1986 la autonomy movement la skar paper of hangkang thote pek la happen pachera pensinili tar lip se la ha pot claim lo koson me si paper amahang nang ethe ko koson be se ka chilut kisung go pipi moke wangi ke joy go pipi pen ke lahai posinili paklang lahai details amlo la sinon lahai li tum pulonang mo pendak ahok pet a reporting ke lele biasness mate ke pak ke plak ke plek do ko banga tum ili tum hanang ke ber la so hormu bang nili paklang long lo la se la so hormu non bang ke nili si ninge charong ke nili finding samukha la ke university to na bang nang teng pamelo nang accept pamelo la sinon la so bang all india pulonang university long anta mass communication long la so podli epo nili paper bang cheser po research atum anta non ahok pet ilituma adak ilituma khaya tum kisung ke boy la paper bang ahok pet birta ke li damde ahok he reporting ki pi la so kisung pen ilitum hala so ajo ke chok che yo ni ilitum akhai kisung la so hormu mang nili paklang long la si la so bang si nili ini ching sampik la so ke claim long aba la se la non owe ki mia tum ta la so nang taxi la non lo ke godi media ko hang jolo godi media phan ardi pipera la litum ahok pet ka talib ahok pet la pherang ke amu ka cheklem nangi abang ta cheklem nangi la chadikilili arlenge thea phit dun toy pola arlenge thea tum a news pichot press meet a news pichot lage chokche nili tu meklem huson kali kopene tarlib nei project mirak exclusive pulo la he news tarlib si done normally to mangke o ki milong e godi media tong yellow journalist tong ho pene la hai si tabloid journalism tong ho mobile la hai bang se nang thirong lo non ke la sinon la so bang advocacy journalism la line bang se nang thi thorong la si hala so bang avera ilitum ahok pet principle la teng la so pen ilitum ma cheklem pen ilitum ahok lo pro development journalism nong do nei develop apu thakta ilitum reporting pinengi la so long ime thanga khai phanda chema tha ilitum koson si angsong report ka pale dam nei ma corruption pu ben dang lok dak ilitum ko pc ke chu long le ke ju nong le ki sung ke boy pulonang non na dak long le alam ahoy alam development alam tangka endet kam klemam dedet pulonang dak langroi langjeng non langroi excessive sand mining pa joy langroi thilapo pendak koila mining jo lahe asona he pali thek et nangi lahe claim nai nili ko we ki mi dom la si cha hala ma jong nang li pen kipin purpon la sor mu konat si ki chok dam de la pen ko puson sang song kele edet la so bang nang li pisi puji pen language sa mukha pen potong la ang song li don under la putong ki puji ma mate dak konalo ke chak dam no so bang nang li pisi puji la bang me pik lo la hen lo ili tum ge thenai
ilitum long ke chok dat mane akati kubdam deke dakhan pulondang ilitum long journalist do lo reporter bosi pulo reporter do piglo sita litum kona lo ilitum karbia tum dag local reporting ge social media long se news portal long se confined to news portal lage ladak non ban kini pu control pro penak la non mani ke chebong mane tiket long la mane tiket long le mane political hai po mane phan ka chington jo mane chokadun ju lahai si lahai long si jut kogi lage sita angsong le damlo political lo dak print media electronic media la state national long ilitum dudun long nai la sinon ilitum mangke la sobang kadure doko non pulonang dak state along electronic pen print media bangko ansilitum dak do aweke Assam Tribune Sentinel protidin pen danglok news live tang protidin times tang dy tang ilitum local media aweke la si halatum mangke ajhak do ilitum a favor nang dun do staki ong dung atumke latumke khaya nat pondetiti angge hal tum si puji angge hal angtan ge do tumke labang news hala ge jasemet ke electronic media latum mangke satellite channel hai non social media bangke latumke RDPP lake importance ave lake credibility ave accountability ave wa phit sita la national along state ba national along print media electronic media mate satellite channel mo khale hai la hai tum pencil langji anga hal tum pencil news ng la si pulonang university long neli seminar ke dun don ho kaning je kamate confidently kamate kaning je lamso ali ekdom la kanthi lang so incident ke communal la tum la son pu ekdom pen ke la ajo dam la ja ke ekdom ke ne granite smuggling a join ne la hai pu nili lai long pu dun thop beti nang tum granite smuggling pu ko son mesik pu dam lo granite ar long pila purpose ke ni pulo block la pen tiles lo te block ta tiles asamong bong granite tiles parni policing a factory do man te nang thak te kong we dak pen ko na long te tiles a block sorry granite a block na ne dam ki kim asona ne thetan mate factory along thetan na block ke pondoma awe boulder hai deke nasi koson se lale granite smuggling bu hoglo la ke granite kali stone smuggling bu analo bangado boulder ponpo crusher long ponpo towar hemiki maphan towar ki bui hemiki hala so long si la hair long ya la hai pen pat padu tun joy po nang tum pulo communal pu ko nasi communal so ke phangodong si tingpik alang no despite warning dambol idet ke angya la so posi munit tung la jo ke tin ve po pula hai pakeng boy norsi chetam po ni padu yo iti sigli tum hal so level long ave der polo la se angsong a level la lo la pendo pulo nang government do te hala bang university seminar ben dalang la helong ilitum ave don detiti la dak pusilitum ke chon pro chon ason no yo la si la sohor mu gadak lili la ke claim aning mesian ni claim tum tadu ili tum mamuni tadu seta la li un ede etiket dak lo acha asar no la hedi smet hala ang song lewan kapeli dun je phan de la bang ke alam la hedi dak local media tum tadu lo pen ke dak pilo puji ho print media do dak paper penang anak la so potong hala ang song le dun la putong ki puji ma matang te alam la dak pen sta mela bang alam pen areng lo alam pen jong si ada reporting pen ni la high claim un potang la salam hatang ang song le dun un jima ma la putal le dun dai ma state channel tum long pen cherap dun vek nang jima la salam bang la kale lage se platform nang po isa platform ge dang veki la so pa dam ye phan la se language barrier po ta isi dolo karbi alam ben poili ke bangla ke arju the la si non bangeli tum la dak social media long si tame pulo nang tetan non corruption kapaklang tum da topik non pulo nang Ravis Kumar pen danglok bangwa no ne tum da godi media puchi obup sa metang channel pen chithang plub lo lai tum han ge lang de ili tum la son ang deng an ili tum da li dun thek nang po la so credibility bang chi pi thek nang po
lalo plote ledun on pola se lai li tuma platform do vek ni lake dak ali tum local paper dak local news portal local paper la chat ke chok che okay a medium ke lake ang song apa le dunya phan ke language sai si lo bo pe ni li than ne lo pe na ja ke kitab ta lo the tan mesan the tan writer tum la tum pen li nang po la lo kachini ponang jalam the ong piglang alang li long pen la pen alang li stame la non uwekimi la haya pherangke tum phan ke than ji do olang poi festame isia por kadure hai pen jaw masiko anma kachini dam alang li long pen ke long nang ji kachini long nang jalam an ke le un edet lang te man non stame mo aphonga prex tame tumako alang li long pen kachini pon sinang phan bori pon nang chen ke jutsi bang ke nang li pen la non pherangke klem bang atoma phan an kupi si mene kapere ka pheleng jile puson dop lo tangte thi hek pen la so bang ke non owe kimi non klem non bhan nili birta ga pale gi pi ga lan lo che paduk pik nang yi la ke media long ke la ke akar di pohar mu ke cheplang ple athe non an chu vek bah da ka ching koi pote la li dun vek nei la pen la khudun de pelote ani chu hu vek pata an chu pathe rong da li dun de lo ke bang phan arju tot pa hong ne hong ni putek ke la song taxi charlie pik nei knowledge do nang ji la se kali pulo tang te la pen ho la pujas press meet pen kopi ma la dak accident mate bang meeting la san pilok chat pen ke la ken hok ta lili la se sung pik la so line ni li tum hot pen non an su se nang sung la athe non ke non pulo nang media house tum ta ke rengi phanda sung kru la si la tangka maha ka ve jang thu ge chothai bhan ka ve gari ahem ta reng nang ko jo la hai pen po sung u la si lan ben sing tang u nei la pen atwar chi ri thek nang la ni ti ke prang dun thek the che paddu gan lo ke the nai lo la lo churlo sarang li phan alang li pen ong dung alam kapri namang jelong apor kadre panjok le dam delang bestame akenang sasalam anabang alang li long pan tum long la pen alang li la PhD in mass communication ko pusan men se ka palong ma la ka dog we puthak alang long pan tum long pon lo la pasi non puthot rat aphan la pen alang li phan same ka news pen puthot kardom pajit thula do me thak me kardom